ebigambiro bwabira ari kubagana ekihuro n'abakwasire bendera za NRM korwa mu Kabare omu makaje agarukushangwa muri Southern Division. Nimwe nkingi yitu nimwe musinge gwitu mwene mugende mushitambise villages zanyu mucume na benama ngo kutwise n'ucume nimwe nama mubagambire kibine gukora nyabura mu kitahemuka nabeshengereza tutagira mwijuke ngo yego mwako guturikuzamo amajuta gatahamu nitwe mureke twatungira umugisha kutuma peace wanyu tibitabo tiki tumureko umugisha tukagukozesa. Peace Rugambwa ashoborera umugasho gwo kwatanisa n'ekibina kandi yashaba kugira ngo baruhire kushagika besimbire batine kibina nayenda ngo tumanye ahari kututeganisa mu kuronda karuraka tuharondera umbazi turebe ko twatera aba independent turebe ko twatera opposition abine nama bita batagizire ki kambagambire kutwokuba tutarabize mu independent tutarabize mu opposition ni nyenda kubagambira amazima tini kino kushaba president nguti yachimba ubwo yongire yabireko ku Uganda ino businje ahabo bwebembeze burungi bwa NRM chairperson wa Kabare District Elders Forum kandi nkomba ya NRM retired General Sabit Timothy Mutebere washabira abantu okoreka kuhagira batine bendera atari kubiha munwaye narimo kandi ari shakanisa wakanisa bendera cyamusango wakanisa shibina yaza no parliament ndera kore mwana karuru nakamuseveni naba kore bearers especially Kabale municipality na North West buri mwaka baha kore bearers baza museveni twakwe kuna hiciro wa president namuhabura natandikire ni mpabura namugira nti sente za parish modo niziyamba abantu konka bake noshanga umugomboro remwe haganyirwe mu abantu 10 egomboro rimwe abantu 10 mwene nani nshaba sente zizokuza ha village level neza parish modo zikagumayo konka hakabaho sente za village level abantu bakazeguza ku ruga ha village level zikayamba abantu gasha kwa Michael tumwakire